Selam aleykum, hurmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri. Bugün martның 31-i bazar күні. Bugün martның 31-інде Ukraynada 7-ci prezident saylavları ötkərildi. Saylav bölükləri öz işini sabah saat 8-də başladı və axşam 20-də toxtatdı. Рейберу үшін 199 бөлге тешкіл етілді. Сайлавларда тахминен 30 миллион Украина ватандашы иштирак ете білді. 100 сайлав бөлігі дүнияның 72 мемлекетінде çalıştı. Bu yerlerde 410 bin Ukrayn иштирак ете білді. İlk sefer Ukrayna tarixında prezident vazifesi için 39 namzet kureşi. Onlardan çoğusu öz namzetlerini ilk sefer göstergenler ola. Tahminen 12-13 kişi asla siyaset ile alakalı değil. Prezident olmak için kureşkenler hakkında nefbette kelefhamızda. Senesi dekabrın 31-інде Merkezi Saylav Komissiyası prezident vazifesine ida etkenlerinde arizalar kabul etip başladı. Episi olup 93 kişi oldu. 49 kişi kaydiyetten keçip olamadı. Sebepler çeşit. Pey berilmedi vesikalar ile problemler ve anayasaga karşı saylav aldı kampanyası da 5'i öz istegenini reddetti. Neticede bülteninde 39 namzet. İki namzet saylavlarda iştirak etmekten bültenlerden derç etilgen son reddetti. Ama kanunga göre cedvelge denişmeler endi kirsetmek mümkün değil. Çoğusu namzetler siyasi faaliyetinden belliler. 26'sı parlamente iş tecrübesinden, bunun ile devlet hizmetlerinin sabık reberleri, cemaat erbapları ve iş adamları 10 kişi ilk sefer namzet gösterdi. 20 namzet firkalar tarafından teklif edildi. Kalganları öz istegeninden 4 kadın böyle rakam prezident saylavlarında ilk sefer. Berilgen bergi beyannamelerge göre devlet başı 4 dolar milyoneri ve 19 grivna milyoneri olmak istey. Milli exit polunu 3 ijtimai teşkilatı ötkerdi. 3000 Ukrayn ve 2000'den ziyade halkara gözeticisi iştirak etti. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko Kiyev'de Reyber'di. Saylav bölügüne o kurantasının keldi. Reyberov'den evvel kaydetti ki seçimlerde Ukrayna galibe kazanacağını dedi. Ondan evvel öz reyini yukarı Rada reisi Andriy Parubiy berdi. Eminim saylavlar yaxşı tarzda teşkil etildi. Ukraynalarının iradeligi saqlab qalacaq. Bu kelecekke eminlikten ketmek için ve Avropa qorantasına qaytib kelmek için büyük bir şart. Президент України – це, перш за все, головнокомандувач країни. Ukrayna prezidenti bu ilk evvela başkomandancı. Onun için bugün bizim cebimiz bütün saylav bölüklerinde ve Ukrayna cebesi bugün bir Ukrayn yapa. Onun için bugün saylavlarga kelmege mühim edi. Kırımlılar Kiyev'de Reyber'de tahminen 4500 binden ziyade Kırımlılar kıta Ukrayna'ga Reybermek için çıktı. Kiyev'de de vatandaşlarımız arta kalmadı. İki kadın, iki tata kardeş o saylav hakkının nasıl kullanganlarını nefbette kelefhamızda seyretiniz. Konun ortasında iki tata kardeş öz saylav bölügüne keldiler. Saylavlarga maxsus Kırım'dan keldiler ve Kiyev'de öz seçimini yapmağa karar aldılar. Prezident saylavlarında rey bermek boyun borcu dep sayalar. Bu saylavlar birinciden o benim hakkım, ikinciden men pek isteyim adalet ve hakikat tiklengenini ve pek isteyim Ukrayna devletinin güçlü prezidenti olganını ve şimdi benim elimden az olsa da ama bir rey bermege güçlü prezidentke düşüncem var edi ve onun için mahsus geldim. Menin halkıma geleceği bu Ukrayna memleketine bağlı. Onun için de beriledim. Menin sesim de bir ses ziyadece olsa bile bu ses gerek bana yapmağa şu sesin menin milletim de yengsin dep. Saylavlardan o güne daha saylav yerinin dengeştirip hakkında kağıt almak gerek edi. Biz ruhsat almak için 5 saattan ziyade nöbette durduk ve bizge berdiler öyle bir открепительный talon kayda saylamağa mümkün.
5 saatına da hiç yanmadık. Ақымызын kullanmağa istedik. Тахминен 4,5 биңден зеде Кырым сакини кыта Украинада кайд этилди. 1,5 биң Кырым сакини Киевде рей бережек. Рей бермек үчүн эң чоң сайланылган бөлгелер арасында Киев ве Херсон вилаятлары. Бу жерде 535 ве 340 Кырым сакини рей бережек. Алия Усейнова ве Зурия Умерова рей берген бөлүктө истисна дегил. Станом на теперешний час Шымдыки вакытка көрө бызым бөлүгүмүздө Кырым Муктар Жумхуриятинен көчүп келген 7 киши рей берди. Олар махсус кагытка көрө сайлав жерине деңиштирип рей берди. И мен пек кубанам, мемнунум, ончун да мен бүгүн сесим бердим. Мен пек бактылым. Өз чечимни япып, Аленин Зоре мемнуниятликнен сайлав бөлүгүндөн чыкалар. Имран Усейнов, Игорь Каркадим, UATV. Ишгал етілген Қырым ве Донбастан көчіп келгенлерді сайлавларда иштирак етіп болды. Оларға олдықча оңайтлы шартлар азарланылды. Бұл инсанлар өз ақыны насыл етіп қоланғанлары ақында мұхбирымызның левхасында. Экибин 14 сенесі майысының 25-шінде Ольга сайлавларда иштирак етіп оламады. Отырған ерінде сайлав бөлігі ойледі, ачылмады. Донбаста президент сайлавлары вақтында 4 бөлгеді эпос олып бір қач бөлік чалышты. Рей бермек үшін адамлар Мухтарға атылайды. Мы не могли реализовать свое право голоса. Өз сечув ақыны куланып оламадық, чүнки сайлав бөліклері азыр олмаған еді. О вақыт комиссия азаларының хавсызлығы ве умумен инсанларының хавсызлығы пек муйм олған еді. Бүгінде Ольга Киев сакина. О эвелден сайлайчылар жедвелінде кайд етілді. Ве бу сефер сайлав ақыны куланып олды. Это очень приятно, когда ты... Бугайт ием, насыл дейем, яне сен кенеде президент сайлавларында иштирак етіп олдын. Сайлав ақыны куландын. Чүнки бүгін садыже өз тақдирымызны дегілді, амма кележекнің баларымызның тақдирыны де сайлаймыз. Амма икинчи тур олачағындан Ольга қасиветлене, чүнки канунға көре бірінші турнун нәтижелеріні сайлав комиссиясы апрельнің 10-на қадар илан етмек керек. Ве bundan сон о Кенеде қайдиеттен кечмек керек олачақ. Амма бу сефер вақыт аз олачақ. И есть 5 дней у нас для того, чтобы поменять... Бу тарихтан сайлав бөлігінің деніштірмек үшін тек 5 күн бар. Яни сайлавларда 5 күн евел. Бөле фырсатымыз олмайжақ. Шунын үшін екінші турда иштирак етмек үшін адрес деніштірмек зор олajақ. Юқары шурада яшайыш яраны деніштіргенлер үшін фактик оларақ яшаған яранда рей бермек изын берген қанун лихасы қайд етілді ве экспертизадан кечірілді. Яни сайлав адресі мекан қайдындан бағлы олмайжақ. Инесса Занина, Халисе Зинедин, Игорь Карконым, UATV. Рейберовде Кырымлылар иштирак етмеген девам етелі. Рейберовге 5,5 бин инсан Кырым сәкенлері қайдылынды. Чоқусылары 1700 Киевде, базалары рейбермек үшін Херсон вилаятыне келділер. Бізім мұхбиріміз Кырым сәкенлерінен қонушты тафсилатлыжы невбетті келіп хамызда. Кырым татары Нариман Жилял бюллетень алмақ үшін невбетте тура. Оның үшін президент сайлавларында рей бермек пек муим. Бұның үшін ешғал етілген Кырымдан келді. Я счел своим гражданским долгом. Меморий сыңырны бір күн евел кештім. Чоқсы Кырымлылар үшін бұл пек телекелі ел. Украина президенті сайлавлары үшін Русия бұтын ярымадада басқылар арттырды ве меморий сыңырдан незаретіні көчелештірді. Меморий сынырны бір күне вел кечтім. Чоқысы Кырымлылар үшін бұл пек телекелі ел. Украина президенті сайлавлары үшін Русия бұтын ярымадада басқыларны арттырды ве меморий сынырдан незаретіні көчелештірді. Вот вчера, например, мы... Группаларнен Кырымлылар Херсонға келелер, ама чоқсы қаланчақтар ейберелер Кырымға яқынжа. Ерлі медениет еві ең фаал сайлав бөлігі мұнда 60-тан зиеде Кырымлы қайд етілді. Аман-аман эпысы рей берді. Группаларнен Кырымлылар Херсонға келелер, ама чоқсы қаланчақтар ейберелер Кырымға яқынжа. Ерлі медениет еві ең фаал сайлав бөлігі. Мұнда 60-тан зиеде Кырымлы қайд етілді. Аман-аман эпысы рей берді.
У нас зареєстровано 58 виборів. Тышарыда янгыраган Украин музыкасы байрам уйтыны ярата сияси тартышмалар yok, кырымлылар фаал оларак рей берелер, амма мухберлернен азлаф етелер. Камера артында эшгалдеки яшайыш үчүн айталар. Бу кадын алуштадан келді, рей бермек үчүн узун yol keçti, бетini көстермемеге ялварды. Тышарыда янгыраган Украин музыкасы байрам уйтыны ярата сияси тартышмалар yok, кырымлылар фаал оларак рей берелер, амма мухберлернен азлаф етелер. Камера артында эшгалдеки яшайыш үчүн айталар. Бу кадын алуштадан келді, рей бермек үчүн узун yol keçti, бетini көстермемеге ялварды. Кырымлы украинлер кытадаки сәкенлерге айталар, олар Украинаға инаналар ве ярым адаға қайта жағыны беклейлер. Екінші турға да бір шеге бақмадан кележеклер. Ольга Волынец, Имран Усинов, Дмитрий Борщ, Халисе Зенедин, Херсон Вильятынден, UATV. Атыш ачыла білежігіне бақмадан Украина президентіні жебедекі бөлгелерді сайладылар. Авдеевкада шер сәкенлері сайлав бөліклеріне сат 8-де келіп башладылар. Сайлав комиссия заларыси ішке чықмаздан евел қасевет еттілер, чүнки ішғалжілер тарафындан телуке бар. Малия кемиеті се вазиет незарет алтында олғаны қында білдірді. Львивде чоқысы сайлайдылар сайлав бөліклеріне рей бермек үшін келседе ибадет еткен сон келді. Бүгін шерінің мерkezінде крестный ход олып кечті, бұре зет вақтында аняневи бір юрыштыр. Бұ юрыш биткенінен сайлав комиссиялары бір чоқ сайлайдыларыны беклейді. Умумен Львивде рей берув эснасы бозувлар олмадан кечті. Наразі нема ніяких зауважень. Будақықаға бір түрлі бозывлар олмады. Әршей қайделерге көре япыла бұй сайлав бөлікті 1404 сайлайджи қайдетілген. Будаққада әнді 150 кеші рей берді. Я вважаю, що це взагалі свідомий обов'язок. Менің фікрім бойле бұ әрбір Украина ватандашының бойын боржысыдыр. Әрбірісі келіп, Украинаның кележегіні керчектен дедініштіре білежек. Бір намзетке рей бермеледір. Ал азырда генчлерді не есе сиясетіне мерақланы башлай. Чүнки мемлекетті керчекден ішмелер ола білежегіні көрелер. Украина президенті сайлавларында дүнияның 72 мемлекетінде яшаған украинлер иштирак етіп болды. Сайлав бөліклерінде 100 bin инсан қайдиеттен кечті. Тәфсилатлыжа невбетті келіп хамызда. Президентні бұтын дүнияда яшаған украинлер сайлап олды. Сайлап бөліклері 72 мемлекетте açıldı. Австралиядан башлап Америка Бірлескен Девлетлеріне қадар. Эпісі олып мемлекет тышында 101 сайлап бөлігі чалышты. Ең чоқ Алманияда. Бұ ерде 5 бөлік тешкіл етілді. Дуже радує, що Рибер мекачын мында пек чоқ адам келгені өле қувандыраки бұ сайлавларда ватандашларының файлығы пек бұйық. Пек чоқ адам рейбер уверені дыныштырды. Вақтынжа консулық дынышывыне тұрды рейбер мекачын. Бізді 21 bin сайлайжы қайдетілді. Келіп рейбергенлеріні беклейміз. В Німеччині вже 7 років. Мен Алманияда енді 7 елдан берлі яшайым іштирак еткен екенжі сайлавларым. Мен Украина ватандашы мемлекетімнің кележегіні тушынмек боржумдыр. Романия ве Словакияда бірер сайлав бөлігі. Беларусь, Молдова ве Маджаристанда есе екішер. В Італії просто проїхали. Достлары мен Италияға аратланмақ үшін келдік, амма рей бермесек олмазыды, бұ бізім ватандашлық боржымыз. Бұны анаяса граждан ве ахляқи принциплерімізге көре эда етмелеміз. Санки өлі бір пек қысметлі мұйым бір шей япқанын кебі исетілі бұйық үмітлер етеміз ки бұ мемлекетнің кележегі үшін ей тарафтан тесір етер. Ні, не було важко і тиждень тому. Bir hafta evvelsi kelip kaydiyetten keçtim, yok asla zor olmadı. Çünkü bu memleketinin benim ballarımның taqdiridir. 5 yılda bir kere gelmek mümkün. Чому я прийшла? Тому що Niçin men keldim? Çünkü pervasız olmak mümkün degil. Mesuliyetli olmalımız memleketinin kelejegi şaka degil. Belki bir rey bere muyum olur. Saylavcılarının sayısına göre en balban saylav bölügü Moldova'da, en az Sırbistan'da sadece 42 kişi kaydetildi. Rusya'da yaşayan Ukrayinler ise Gürcistan, Kazakistan ve Finlandiya'da rey berip oldu.
Türkiye'de bu sene 3 şehirde reyberuv bölükleri çalışmakta. Bu Ankara, Stambul ve Antalya şehirleri. Tafsilatlıca Nilevhamızda. Türkiye'de 3 saylav bölügü Ukrayna'dakilerinin aynı zamanda açıldı. Saat 8'de en büyüğü İstanbul'da anda 356 saylayıcı reyberdi. Da 158 kişi Ukrayna elçiliğinde Antalya'da öz reyini verdiler. На вибори президента України в нас зареєструвалося на нашій дільниці. Ukrayna prezidenti saylavlarına Ankara'da 194 saylayıcı kaydetildi. Bu geçken yıllara göre bayağı çok. Bu kuvandıra. En büyük saylayıcı 85 yaşında, en genç 18 yaşında. Saylavlar sakin ve problemsiz geçkenine umut etemiz. Öz reyini Kırım Tatarı Cafer Umerov verdi. O saylav komisyanının vekili Türkiye'ye da yarımadının işgalinden o güne koştu. Üniversitette okuyor. Для мене, як для кримського татарина та для українців. Kırımlılar olarak, Ukraynlı olarak olacak prezident Kırım'ı Ukrayna'ya kaytarması Donbas'taki cenk bitirgenim benim için bu pek mühim. Ben Ukraynlılar Avrupalı Milletler Birleşmesi için Ukrayna prezidentini her şey yapkanını isteyeyim. Ama o yalnız Kırım Tatar değil. Bugün Kırım için sesimi kullandım. Kırım ve Ukrayna'nın birlikte parlak geleceği için ses verdim. Umut ettim ki bu benim umutum gerçekleşir. Rey vermek için bu korantalı çift geldi. Yevgeniy Velena, sabık Ukraynar bilir. O general rütbesinde kadını ise podpolkovnik. Kırım'ın işgalinden son onlar Şimali Kıbrıs'a kettiler. Saylav bölüke gelmek için daha tangda çıktılar. Sabah erte evden Kıbrıs'ın havalimanına çıktık. Ankara'ya uçup geldik. Mında iki nakliyatmen geldik. Çünkü paytaxta hiç olmagan edik. Ve mına memnuniyetle bölükke geldik. Bütün Türkiye'deki bölükler yaxşı qaralana memlekette daha yerli saylavlar keçe. Ukraynalar nasıl rey bergenlerini kunның sonuna saymağa planlaştıralar. İmran Hüseyinov, Olga Budnik, İdiye Kataman, Ankara, UATV. Antarktida bu yerde en uzak ve barılması kıyın olgan saylav bölügü yerleşken. Akademik Vernadskiy stansiyasında 30'dan ziyade Ukrayna çalışan. Olar mahsus reyberuv usulünün kullandı. Kutupçılarının 24. ekspedisiyası ise tam Antarktik stansiyasına yol tutmakta. Olar gemide reyberecekler tafsilatlıca bunun hakkında Nevbette Kelevhada. En uzak saylav bölügü Akademik Vernadskiy Antarktik stansiyası. O 15.000 kilometre uzaklığında yerleşi. Anda uçak ya da geminin bir hafta içinde barıp çıkmak mümkün. Bültenin skan kopyası Akademik Vernadskiy stansiyasına yollanılacak. 34 kutupçımız anda rey berip olacak. Böyle bölüklerde gemilerde de olğanı gibi bültenlerinin özleri yapabilirler. Her şey kanunga göre. Antarktida'ga Nevbet'teki 24. Ukrayna ekspedisiyası yol tutmakta. Mart'ın 31'inde olar alada denizde gemideler. Biz stansiyada değil gemide rey berecekmiz ama bizge rey bermek için imkan gemini kapitanı bermelidir. Bu bizge bağlı değil. Hepsi ekspedisiya azaları ve da yolda olganlar rey bermek için saylav bölügünü deniştirmediler. Vesikalarımızın Antarktik merkezi tarafından verildi. Bu yerde hepimiz kaydiyetten geçtik. Bunun uğraşkan mahsus adam var. Özümüz bunu yapmadık. Bu yerde rey beruv usulü diğer saylav bölüklerinden asla fark etmey. Saylav komisyasının reyberı 23. ekspedisiya başı oldu. Ketip sistema idarecisi. Також на станції вже силами самих полярників. Stansiyada kutupçular özü rey sandığını ve rey beruv odasına hazırladılar. Aslında bu balbanmasa vertikal olarak koyula ve basmanın kapatıla. Böylece Ukrayna vatandaşları gizli olarak rey beriyorlar. Rey kutupçular yerli vakıtga göre berdi. Sonra neticelerini ve komissiya protokollarını skan kopyalarını yollayacaklar. Vesikalarını asıl nushalarını Ukrayna'ga aprelin ortasında 23. Ukrayna Antarktik ekspedisiyası getirecek. Çekya'da Ukrayna elçiliği yanında insanların gayet büyük sayısı rey bermek için geldi. Ülkede tek iki tane saylav bölügü çalışmaktaydı, Praga ve Brno şehrinde. Çekya'nın paytahtında tek 20.000 insan kaydolundu, tertipke Çek поліциясы büyük dikkat ayıra. Ми бачимо по тій черзі, яка стоїть, що інтерес справді великий, і це дуже добре. İnsanlarının merağı gayet büyük olgan bu sırada göremiz. Ne kadar insan rey bereceklerini aytmağa kıyın. Bu sualını saylav ehliyetine bermege gerek. Ama Praga er vakit aktif olgan edi. Çünkü mında Ukrayna vatandaşları gayet çok.
Поки що обстановка спокійна, можна сказати. Шымдыки вақытқа көре әрші яқшы олып кече әркез бұ байрам олғаны тұшыневе бұ доғырыдыр. Сырада тұрған инсанлар сабырны көстерелер. Бұ сене бізлерді янылықлар бар, әм гүнүлілер әмді сайлафы етінің темселжелері сыранен чалышалар. Олар бұтун суалер өзерінде чалышып инсанларға сырада вақтыны зая кечірмемеге ярдым етелер. Эн сон келері Америка Бірлешкен Девлетлерінде чылған бөліклер анда дорт сайлав бөлігі Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго ве Сан-Францискода. Бұның ақында мақсыз UATV үшін Америка сесі мұхбері Михаил Комадовский тасвир етежек. Первые украинские избирательные участки в Соединенных Штатах Америки. Америка Бірлешкен Девлетлеріндегі ilk сайлав бөліклер вақтында açıldı. Біріншісі Украинада açılған бөліктен 7 saat sonra açıldı. Bunun ile Бірлешкен Девлетлері сайлав марафонunu yekünleyecek. En sonki сайлав бөлігі Сан-Францискодаки kapatılacak. Umumen Бірлешкен Девлетлерінде 4 сайлав бөлігі. Сан-Францискодан ғайры bu yerde 20.000 insan rey bermek gerek. Da Chicago, New York ve Washington'da Amerika'nın paytaxtında saylanılacak cedvelinde 7.000 zede Ukrayn, New York'ta 11'den zede. Çetelde daima olğanı kıbı saylav bölükleri diplomatik vekalethanelerinde açıldı. Bu yerde Ukrayna ile aynı kanunlar harekette. Yani teşvik yok, selfie yasak, nizam bozulmamak gerek. Tek bir fark var, bu vatandaşlık pasportu yerine çetel pasport olmalı. Bülten verilmesi için ise konsolluk hesapka evvelden turmak gerek edi. Bazı saylayıcılar reymiyeçilikke dikkat ayırdı, yani nevbette turmak gerek olğan. Bazıları ise 20 dakika bekledi. Yerli Ukraynlar gayet mesuliyetli vatandan uzak yaşaganlarında bakmadan bu vakıyaga gayet ciddi yanaştılar. Hatta namizetlerinin saylav aldı programmasını okuganlar. Bazıları için bu asla gerek olmadı. Onların bakışları çok yıl evvelsi ende şekillendi. Daha saylav komissiya azası olmak istegenler de bar oldu. Misal olarak bu New York'tır. Rahatlık günü yerine reylerini sayıp çıkmak uykusuz gece saylaydır. Amerika'daki neticeler umumi neticege bir çok tesir etebileceğine bakmadan bile yanaşıyor ciddi. Bu yerde yaşayan Ukraynlar Amerika konstantasını aldılar, yani bir rey muhimdir. Şunun için adamlar korantalarının rey vermek için keteler. Mında Washington'a hatta 2.500 kilometre uzaklığından Texas'tan saylayıcılar gelecek. Кучерев адына демократик тәшеббүсләр фонды Киев Халкара иҗтимаи институты Вера Зумков адына Украина икътисади ве сияси араштырмалар меркезінің мутахассислары тарафындан үткәрелгән милли экзит полның мәгълүматына күрә президент сайлауларының икенче турына 2 намзет keçti. Владимир Зеленский ве Петро Порошенко. Зеленскийге сайлайчыларның 30,5% рей берді, Петро Порошенкоға есе 17 ве 80%. Юлия Тимошенкоға 14,20, Юрий Бойкоға 9,70% ве Анатолий Гриценкоға 7,10%. Умумен экзит пол іші әйе keçti, соравда 17,890 сайлайчы. Иштирак етті экзит полның мәгълүматы саат 11-ге геже илан етілді. Урметлі серджілер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберіміз әтті хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV или олыңыз ұзынызге мұқайт олыңыз, сағылықнен қалыңыз, көрішкенде.